Maya payabak po. Yabi at alaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Malik family, Paz Lascano and family, Shender Gabriel, Ron and Tets Ocampo and family, Paul and Chicky Velarde and family, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Pingol and family, Soberano and Salamat family, Jane Raimundo and family, and Bong Maliwat and family. Para ka ring mag-birthday, Rosal Pesigan, Ruperto Bartolome, Estel Gomez, Jun Bukad. Para king ligtas ng pamaglakbe, Arturo Ibariantos. Para king anibersaryo ng kasalri, Bogs and Jasmine Viray. Para king special a intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma and family, Kirby Neil Garcia, Benedict Gerald Razon, Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel and Rashid Medina, Franklin and May Valdez and family, Renzo and Bernadette David, Prima Kiwa, Rolly and Eder, Rolin, Ann and RJ, Ethan, Ruth and Jopet Gamboa, Jason Balagtas and family, and Finding Good Everyday by Kido. Paraking malagong kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Clarita Dorwelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Milger and Antoinette Javier, Nora Miranda de Dote, Anthony Arzadon, Florentino and Filipina Maliwat and family, Franklin and May Valdez and family, Nil Tanhueco, Ligaya Ligutan, Felicitas Aparente, ading sablang kapatad masakit. Para king pamantabi at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Anirazon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David, at pamilya ng Florentino at Filipina Maliwat. At para king alanggang kapainawan darang kapatad tang Mayango Bie, de Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Melga, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Cesar, Maria Clarissa, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Consorcia, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Abel, Gonzalo, Enrico, Juliana, Jesus Jr., Benjamin Jr., Hilda, Rodrigo, Alfredo, Clarita,
Nicanor, Domingo, Ricardo, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Kilagyo ng ipampon nga na kamponing banal ay Espiritu, Amen. ing ginumantabi ke kayo. At kekaantimuri. Kaluguran kong kapatad, king Aldoyti, king kapiestan ning pangabinyag ning Ginoo, Yesus bista manalayang pamikasala, may kisan metong ya karing palpikasala, karing sikwil ning lipunan, karing kalulu, king makanano mang paralan, baniyatad na karela, ing kapatawara na at biyening Diyos. Tinggap na iting tutong mabayat a misyon. King kaya katamong binyag, meging kametong tamo mo naman kaya. Ita mo kaya kapatad, kalupa na, tinggap tamo mo naman ning misyon ang maging maya patalasuyo ning Diyos at ning tao, ngeni, iti metong yan namang mabayat a katungkulan, ewari alagad na katangan ning Ginoo. Kaluguran kong kapatad,
Suryanta mo yung kikatang sarili, arapaning Ginoo, nung tunay taping pagmalasakitan, ing kikatamong biye, Kristiyana. Ginong Yesus, pakamala ng anak ng Iba, bitasan ng Iba ing pamakinayon na keka, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo ing Espiritu, tinipaya keka, at pepatutuanan ing mayap at matulid ing gagawan mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, inatad mo ke kami, king binyag ing lugod ning Iba, at ing api ning banal na Espiritu, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios, amayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, midala tamong ansana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pamingat subanwa, bilalag may Kristo anting ke kanganak, kapamila taning siwalang migsalita babo ning danom ning Hordan, ding sablang ating dake king pangayanak ning Dios, kapamila tanang Kristo tukyan de sana, ing kayang dala ning kasuywan, at iyani naging ligaya ning kayang kayarian, ang gana karing sikote ning yato, uling ginuya, manggaman king alanangga. Pamasang ibat king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ng Ginoo, oy ni ingkakong talasuyo,
akakong pasik nangan. Iya ingkakong pinili, at kaya binakong tumatula. Kitman ke kingkakong upaya, at kimbalang bansa, idala na ing hustisya. Eya kulisak ni itasman ing siwala na, at magsalitang masikan karingdalan. Ing mababal at imbu, ene paklian, at ing undap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla, ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan ni minalub, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turuna, panayan da ring bansa at yuking marayo. Ako ing Ginu, ing minawos, at migkalub upaya keka, bangke kayang pagsikapan matupad, ing hustisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King pamamilitan mo, ipabal kong sala, karing bansa. Ding matara ding bulag, kaya kalang ibuklat. At ibulos ding atyu, at ibulos ding atyu, pakalukluk, karing maralundum asakulan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Impag-ibata mo po karing dalit. Pagkaluban ne sanang kapayapan ng Ginoo, ing kayang balayan. Pagkaluban ni sanang kapayapan ng Ginoo, hingkeyang balayan. Purian niya ing Ginoo, iko king banwa, kayang lelangan. Purian niya, uli na ning kayang ligaya, at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat siyang parangalan. Ing Ginoo, kaya kayuyang samban, potang pakit na, kayang kabanalan. Pagkaluban ne sanang kapayapan ng Ginoo, ing kayang balayan. Ing siwala ning Ginoo mararamdam, babo ning danuman. Ing siwala na, kakabling king malapad a danuman. Ing siwala ning Ginoo mayupayayo. Ing siwala ning Ginoo mitmuyang kamalan. Pagkaluban ne sanang kapayapan ng Ginoo, ing kayang balayan. Ing upaya ning Diyos, dul-dul ing kawangis no. Kabang kilub ning kayang templo, ing ginupuryan niya, ngararing tao. Ing ginuaride, patiring danum ang mga lalam. At iya, ariya, king kapilan paman. Pagkaluban ne sanang kapayapan ng Ginoo, ing kayang balayan. Pamamasang iba't king libro ring dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni ko tune akilala nung makanano yung Diyos, abiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang tao nga ting takot king Diyos at daraptanay matulid, karapat dapat siyang arapana, nuya pamambansa, menibatan. Baluyo kong pepabalo na ning Diyos, ing kaya nga mano, karing memale na ning Israel. At karela, mipasyaging maipabalita ning kapayapan, king kapamilyatan ng Yesu Kristo, aginuda ring sablang tao. Baluyo, itang mga ragulabage ame nga palyari king kabilugan na labuad ning Israel. Magmula ka ring Galilea,
kay bat na ning binyag, apenaral ng wan. Baluy itang tungkol kang Jesus ning Nazareth, nung makanano ning linyan ning Diyos, King Banal Espiritu at King Upaya. Pablasangin Diyos at Tsukeya, mintaya ka ring sablang lugar, darapat mayap, pakayap ka ring sablang inalipan ning Diablo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapong eniban para ngalaning maya pabalita. Itamongan po, iwan nga na, ing meto nga maigit kanako datang ya, binyaga na kayo, king Banal Espiritu, ampong king api. Inginu mantabeya ke kayo, At keka ang timurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Ing kapanayan daring tao, migmulang meragol at pigmulalande iwan. Inisip da king yana siguro ing Kristo inyanga ng Juan karelangan. Ako, bibinyagan da kayo king danom, dapot ing metong amaygit ke sa kanako datangya. E kuman karapat dapat agyang kalagmuman karing tali ning kayang sandalyas. Binyaga na kayo king Espiritu Santo, ampon king api. May binyag langan ding tao nga tsukarin, pati na Jesus. Kabang manalangin niya Jesus, mibuklat ya ing banwa. Ating Espiritu Santo ayanting patipati, kinuldas ya at dinugpaya keya. Nga nang sinabi ning meto nga siwalang iba't banwa, ika inganakong pakamalan, mipaligayan kong tutu keka. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ako bibinyagan da kayo king danom, dapoting metong amaygit ke sa kanako datangya. Magrasyang abak po kay kayungan. Merry Christmas po. For the last time, igrit talareng kasiping tamong Merry Christmas. Uling inipong aldo ning kakatangka piyestan ning pangabinyag na ning Ginoo, ya ing ending ning Pasko at yung transition
nitang pamamuklat na ing panumpisa na ning pangkaraniwan a panahon. Yanong buklat tayo po ing ordo o itang kalendaryo ning Santa Iglesia, akit tayo makapilatan yang talaga. Yaing last day of Christmas, pero yaing first Sunday in ordinary time. Ingkutang o ba't makapilatan niya, ining kapiestan ning pangabinyag ning Apong Ginoo, king ordinaryo at king Pasko. O ba't king karakaldang piyesta daring santo, mayayari pa ing Pasko, king pangabinyag na ning Ginoong Jesucristo. Why is this feast of the Lord's baptism the ending of Christmas? Palagi ko ating aduwang sangkan at itimu naman ing panagkat at hamon kay katamo. Muna, as we end Christmas and as we begin the ordinary, it reminds us that baptism is the gateway to all graces. Ing binyag, ya ing pasbul na ning anggang sablang grasya. Eko po balo nung aga nakaye pa, ing meto nga kontrobersyal nga kwento ng Father Matthew Hood. Metong ya pong pari ka rin king Amerika, at parine, inyang adiskubri na yung kayang binyag, medyo ating mali. Uling atinang video camera kanita, panalbenne itang kayang binyag, pagmasdana, mali ya ginamit formulary itang dikon may minyag kaya. Imbes na yung gamita na I baptize you, ing ginamit na nitang diakono, we baptize you. Anya meging maragulyang kontrobersya king Santa Iglesia. Pota sabyan na rin aliwa kay kayo, kasimpli na mo po nita. We ampong ay nanong problema. Well, paganaka na po ning Santa Iglesia na ikaming ministers, ikaming pari, o ding diakono, potang gagampanan mi ing nanumang sakramento, gagampanan miyamo kang Kristo in the name of Jesus alone. Not in the name of the church, not in the name of the family, not in the name of whoever. Ne? So potang gagampan kaming binyag, halimbawa, ing maminyag, aliwaing pari, ing Ginoong Jesucristo. Niya siguro i-Reverend Deacon, medyo creative ya, o kaya ay isip ng maging inclusive. Anya ginamit ni ing we baptize you. We, ana siguro, kami, king Santa Iglesia. We, kami, antimong pamilya mo, bibinyagan na ka. Anyapin, mi kamaragula kontrobersya, agyanging Vatican, mig-remind ya, may ligalig ya, uling maragula problema, potang eratikyan, ing simpleng formulary ning binyag. Ne? Nya naning milyare, akit tamo, de tanganggang sakramentong tinggap ng fatherhood inyang anak ya. Itang kayang kumpil, itang kayang first communion, agyang nung tinanggap yang anointing, at agyang itang kayang ordination, invalid la. Bakit? Uling ting eusto, itang mumunang sakramentong tinggap na. So, eya mo illicit, eya mo kulang, ne? Invalid ya. Bala mo alalang gewang binyag kaya. So, oy ting meging problema. Pero ing mas maragula problema, de tanganggang bininiyag ng fatherhood, de tanganggang pepakumpisalana, de tanganggang kesal na, invalid langan deta. Anyapin maragula problema. Uling itang minunang sakramentong sukat ng tanggapan maliya. Nga nanong gewara, sumap maganakaing obispura, anyapin bininyag na yung pasibayo, i-fatherhood. Kinumpil na yung pasibayo. Pepag first communion na yung pasibayo. At inordinahan na yung pasibayo. Pero yak po balo nung nano ng milyari, karetang bininyaga ng fatherhood. Detang pepakumpisalana,
o detang inanoint na at kesal na. Ne? Ala ng balita kareta. Nyapin, maragula problema. Uli na munitang mumunang maling sakramentong tinggap na ing binyag, anya deng tutuki, deng ganaganang gimpana na invalid langan. Makantaya kabayat, akit tamo makanyan niya kaulaga, ing sakramento ning binyag. Aning kay maralas, pilabas-labas tamo mo, ne? Itamo po potang kasal tamo, o kayo, ne? Kasal la reng tao, kasal la pagsadyanda, atin la pang wedding coordinator, atin la pang butterfly, atin la pang smoke machine, miyayaliwang pakulo, pagsadyanda. Pero, ing binyag, bala mo pilabas-labas tamo, ne? Kapilan ko pa binyag, potang piyesta, iyagnanta na. Potang birthday, iyagnanta na. Potang blessing na ning bale, iyagnanta ne? Eya mididinan prominensya, ining sakramento ning binyag. Asukat, dapat mas maygit kaysa karingaliwang sakramentong kapag masusyan. Because baptism is the gateway to all sacraments. May nga mong ing meto nga estudyante, malyaring tanggap grade king eskwela nung maka-enroll. Makanyan niya ing sakramento ning binyag. Nung ka maka-enroll, nung ka minunang may binyag, ka malyaring tanggap na anumang grasya. Alakang benepisyo king Santa Iglesia. Anyapin ning kay very common po king karanasan mi, antimong pari, kay bat ning misa, king sakristya, ating lumapit, pengari lakikilikan doreng bingot da. At ingamanora among, malyare miya pong patugtog, inganak me. Ne? Balo tayo tangamanong patugtog, ne? Balo minakanita, la pa may binyag. O ba't po patugtog kasi po magbiyay kaya pong malawot. Nyapin ban kanita, ligtas siya inganak, patugtog miya. Ne? O kaya naman uling pong kematen kaya po king pamilya, pamibinyag, mikut-kut ne bukas, patugtog miya yung anak. Ne? Ing patugtog, yapin ang binyag. Anyapin, nung lawen mo, nung basbasan miya mo kabuding anak, na tinanggap king binyag, well, bala mo, masyadong makatud. Because baptism is the gateway to all sacraments. Nga ko pen, nung kami nunang maka-enroll, makanano kang tanggap benepisyo ning grasya. Ne? So, makanyan niya kaulaga, ing sakramento ning binyag. Nya po, tutuking pabinyag kayo, karing anak yo, karing apoyo, karing kakilala yo, sana pagsadian tamong maygit. Kalupa nung makanano tang pagsadian ing kasal, o kami ing ordinasyon, sana mumuna tayang pagsadian masalese ing binyag. Maygit pa kanita, ining piyesta na po ning pangabinyag na ningapong Ginoo, as the ending of Christmas, it reminds us that grace is not only received, grace is not only imparted during the joyful holiday seasons, but grace continues to unfold even in the ordinary. O itong good news. Nung may binyag ka at tatanggap ka king grasya ning Santa Iglesia, agyang Pasko, agyang yarina ing masayang panahon Pasko, misusundo pa muring mibulalag ing grasya kay katamo. That is the good news. Anya sana, agyang itamo, bininiyagang Katoliko, mag-back to normal tana, magbalik tana kareng ordinary routine ning biyetamo, kareng obra, kareng opisina, kareng eskwela, agyangking Santa Iglesia. Pero antimong bininyagang Kristiyano, sana isundo tamong ibulalag, isundo tang irake, ing grasya, at tinggap tamo inyang Pasko, gawan tamong mabiye, agyangking ordinaryo. As we return to the ordinary season, let us continue to unfold, to celebrate in the ordinary the graces brought about by the extraordinary Christmas journey.
Antimo pong bininiyagang Katoliko, wari, may nga binyag tamungan kang Kristong mi panganak king Pasko. Anya naman sana, agyang king aldoldo, ordinaryong panahon, dapat panandaman tamo, dapat aranasan tamo, ing diwaning Pasko. Nya sana, marapat mo, king balang Katolikong bininiyagan, isalami na pamurin agyang king ordinaryo ng biye, ing pamisopan, ing pamagpatawad, ing kaya paninglob, ing lugod king parang tao, ape pakit tamo inyang panauning Pasko. Isundu tamo, dening bagay nga reti, isundu tala, ngining ordinaryo. Oy tayong paganaka, at oy tayong hamon, ning kekatang kapiestan. Kaduang paganaka, nining kekatamong kapiestan, ning panga binyag ng Jesus. Ngining kikilalahanan tamo ining mawala ng katutuan ning Santa Iglesia king binyag. Paganakanan niti na ing binyag, iya ing panumpisa ning hanggang pamagmisyon tamo. Baptism is the beginning of all mission and ministries. Metong karing tuturuning Santa Iglesia kay katamo, ing sangkan ning binyag, yapining the remission of sin. Ban kanita milako, ing ngaw santang original sin, anya pabinyag tala deng anak. Pero ing kutang, nung lalako na pala ing pamikasala, o ba't Yesus may binyagya? Samantalang ewari ing Ginoo, alayang pamikasala, malinis siya, o ba't may binyagya? May binyagya Jesus, naman ban kanita, ilako ing pamikasala kaya, uling ping malinis siya. Nune, atin niyang metong pangsangkan, Jesus, anyape pabinyagya. It marks, for Jesus, it significantly marks the beginning of His missioning. Iya'y panumpisana ning misyon ng Kristo. Tanda ng tamo po, Jesus may binyagya, naman bingot. May binyagyang matuwana, adult baptismin kaya. Anya kitang pangabinyag na, kanita taya akit, migmulang may magpasyal kareng baryo at balen. Kanita ya migumpisang migpreach, tinuro kareng sinagoga. Karinya migumpisang menulo kareng masakit. Karinya migumpisang pepakit mala. Uli na nitang kayang binyag. At itimu naman sanang pakyapusan tamo, ngining magbalik tamo king ordinaryo. Anya siguro yung Santa Iglesia, binili na yung kapiestanan ng pangabinyag ni nga pong Ginoo, king pilatanan ng Pasko at panawong ordinaryo, ban kanita itang transition na ita, taya kakalingwan, na tintang misyon, idala ing Kristong mibayit king Pasko, idala taya king panawong ordinaryo. Idala taya karing kay katang pangkaraniwang obra, pangkaraniwang pamagaral, pangkaraniwang routine ding bietamo. So as baptized Christians, remember, we are commissioned to be co-missionaries of Jesus. We are commissioned to become co-missionaries of Jesus. Anya sana as we revert to our ordinary season, may we be reminded that as children of God, as baptized children of God, we have a share, we have a role, we have an obligation, we have a great mission to become ambassadors and ministers of Jesus Christ to the present modern world. O yan ing obligasyon tamo. O yan ing dake tamo, king misyon ng Kristo. Nya sana kapatad, ngining magbalik tamo king panauning ordinaryo, bitbitan tayang panekaring puso tamo i Kristong mibayit king Pasko. Ban kanita, aldoldo ning bietamo, bistaman ordinaryo, adake taya, karing taong pakakalulo, karing taong alangupaya, karing taong mipabustan king lipunan. Amen. Talakad tamo po at ipasyag ing katamong kasalpantayanan.
Sasalpantaya ko, King Diyos, igpangmayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong, aginuta mo. Tengaglik, ingupaya, ning banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang nebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik nga naman keti, banmukum ka rin mabiyam, pon nga mate, sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. King kay katamong binyag, itamo man, tinggap taya, ing Espiritu ning Dios. Bustan yung manalangin niya, karing puso tamo, ban ipagkatiwala, king ibpa, ing yatong makapaligid kay katamo, at nga tamong manigapo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang Espiritu. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo ne ing ketawan ametwa, uyab ning pamikasala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo no ring mebinyag, karing miyayaliwang iglesia, king mabayat ng pamagdulap, para king pamisan metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang Espiritu. Ban ng Espiritu ning Ginoo, ibayo na ing tetagan, ding malalawe mababa, ding alang direksyon abye, ding milalako na pag-asa, pauli ning karelang kainan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginoo, ibayo no ring milako na panlasa, king amano ning Ginoo, at king tinape ning Eukaristiya, at itamo mang makatipon keti, king lagyo ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginoo, ibayo na ing lugod ding hanggang alagad ng Jesus, king panahon ngeni. Banketa, maging makabuklat lagamat at puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang Espiritu. Ngayon po, adwan taming sarilitang kapagnasan. Malugoday pa, panatilian mo king, misasan metong king kekang Espiritu, ban maging saksi na kami ning mamumong lob, alugod, karing sabla, ngenit manggaman king alananga. Amen.
talakad tapo pamagin seneso. Banalan mo sa duwani. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong dahon, matanggap ya arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kakatamong gasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy papagmasusyan mi, ing pangapahayag ng Kristong kekanganak, milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo reting kekeng ayin, at pabustan mong makisan metong laking kayang sakripisyo, uling ginuya, manggaman king alanangga. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimurin. yat nayo ring pusoyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kamparati, numan karinoy pa Dios king alananggat lobos mayupaya. Pepakit me ulaga ing binyag, abayong kalam ibat keka, kapamilatan na ring waga at bage makapagmulala king ilog ning Ordan. Meramdam yo ing siwala mong ibat banwa, ban gisingan muke kasalpantayanan, king pangayat siyo ning amano mong mikatawan tao, angeni at subusal mi. Ing espiritu mo mayakit ya, king anyo ning patipati. Pepakilala ni Jesus, anting ke kang talasuyo, at linyan me kambening tula anting Kristong mituburan, ban magdala ka ring kalulu, king maya pabalita ning kaligtasan. King mapupupos ming tula, kakablas mi keka, king yato, ing dalit daring anghel, karin king banwa. Ngening pupurianda ka, ing kekang ligaya, manggaman king alananggat ngamingan kakanta. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Maning daratang, king lagyo ning ginuonan niya. Maning daratang, king lagyo ning ginuonan niya. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. O banalming iba, karapat dapat na kang puryan ning metong ayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayupayaning banal Espiritu, dininan mong biet kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise dawon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa, pag amuamumi, pabanalan mulat palukob king kekang Espiritu, reting ain adaralamit daraon keka, ban para ke kami magilang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi bayo yami pagtaksilan, kinuane ing tinape, pesalamata nakat pinuri,
Dinuwang ne karing kayang disipulos at nga na, kuanan niya iti ikongan at kanan niya, iting ka na akong katawan, may dawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinuha ning kalis, pasibayo yang salamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kuanan iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan, daptan yo iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. At datang niya kay Kristo, ing kawakasan ning Oy pagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, ame nga bus ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na. Pauli ning kamatayana, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay alanganggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen ay duning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol at ding maligayang martires, kambe ng San Fernando at San Judas Tadeo, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patanat, king arapan mo. Oy ba, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamunga yang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia kasalukuyan maglakbe ke tiyato. Kambening ke kang Talasuyo i Francesco ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino ding ke kaming Obispo, kang among piting ke kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning ke kang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mitmong pakalulu ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming, meangon na biye, at ding sablang ke kame matula at memun na ke tiyato. Malugod mo sanang tanggapan king ke kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagumling espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga.
Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Datangke kami, ingkayarian mo, ipamintuan mo. Eti kiyato at king banwa, ipamintuan mo. Patawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad ni, karini kasala ke kami, emo ke ipay, sa ulking tukso, nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulo, parati king mikabyus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. Oy pa, ing anak mo, ing ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalik danding kay kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan ang pombilugan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, At keka antimurin. bakit tamong ini, mikakametong tamo king lugod at kapayapan, kapayapan po kay Kapayapan. kayungan. Peace be with you. Peace be with you. By the mingling of this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it, Lord Jesus. With faith in your love and mercy, I eat your body and drink your blood. May it bring me not condemnation, but help. Cordero ning Dios, amilalako, ing kasalanan ning yato. Ibiemo ke kami ing kapayapan, ibiemo ke kami ing kapayapan, ibiemo ke kami ing kapayapan. Kapatad nyo, Jesus, ing Kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato,
Papalad tang mayayawos, kingapuna ning kordero. Ginoo, matampang tanggap ka. Dapat yagas miya yung amana mo at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pakanan mo kami king tinapay bat banwa, king mit mong kasalpantayanan, damdaman miya sanay ng anak mo, at maging anak mo kami, king lagyo at king katutuan, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen. Lukluk tayo sagli para kayo ng announcement. Our parish joins the whole nation in commemorating the feast of the Santo Niño on Sunday, January 19, a feast unique to the Philippines. In preparation for this, we have the Triduum in honor of the baby Jesus on January 15, 16, 17, Wednesday, Thursday, Friday. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:10 p.m. Triduum Prayer, 6:30 p.m. Holy Mass. On the feast of the Santo Niño on January 19, we shall have the regular Sunday Masses. There will be the blessing of children in every Mass, as well as distribution of candies, sweets to them. Before the 5 p.m. Mass, we shall have the Santo Niño procession with the Sumulog-inspired street dancing. Please bring your Santo Niño image and join us in this procession. Thank you. Talakata po. Kaibat na po ning final blessing, eko palulwal at dumurot ko po, ban basbasan na kayo king agwa bendita, paganakaning pangabinyag tamo. Inginu mantabeya ke kayo, At keka antimurin, idukuyo pureng buntukyo, maniga po keng bendisyon ng Diyos. King kayang binyag Yesus ikit na ing kayang bukasyon, ing sumuyo, king Diyos at king tao. King kekatang binyag, miyabye, ing kekatang bukasyon at misyon. King sarilitang mga lating paralan, itiya ing bukasyon ng Yesus. Ing balang metong kekatamo, maging metong yasanang tapat at talasuyo at anak ning ibpa. Metong ang mapakumbabang talasuyo ding makapaligid kay katamo. At bendisyonan kayo ning Diyos, kambening kay kayong pamilya, kigibpa ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing kay katang misa, mayarine, ume kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.